Latipyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kasta Latipyan! Mangan kayo ngandiyo pa'y amo nga inawan ti panganan nyo. Mabambanugak nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, Mayla. May gid-gidan man ang tanggiwat mo agtrabaho. Sumardan ka man. Hay, dinak man pagsardangan. Taiso ti wagas ko nga agtrabaho kadagiti warayo. Mabalin mo mati agtrabaho, ana ulima ka. Mala, tulungan dak nga rod nga agtrabaho dito'y balay. Taisardang ko tingiwat ang iwat. Eh, kasano tulungan ka? Nagkatwa trabaho kiyabangkag. Nilangan Kristing anak mo, di ba mo? Hay, saan ama pang namnamaan da aputot mo? Kanayon nga awan dito'y balay. Isardeng mo tangiwat mo na. Nagsakitin tinapayog ka, dumdumag. Ay, di ka man kundi sa udita. Ano something iwat ko, tasyak tinasawam. Susapo, hinakit din. Adda ko masabali alalaki apaki asawaak. Ngam ginundawayan nak, idinaginumtay ti arak. Oh, apa yang minum ka? Ay na, di mo lagi pun tinapalabas na nalpasan. Ako'y sumat dagiti bagbagak. Iso nga ano something iwat ko, teroy! Ala, gatanga man dagiti abang banglaw donata. Adamat lotion dito'y akabarbarong. Uray da ito'y may sa abang banglulang tigatangakan ka, manang Mayla. Dayto'y ngay lotion. Inton maminsanan manang, kurang ti kwarta. San aparikot dayta? Mabalin mo't nga utang. Mabayadam to ano sumangpet di anak mo amang banggad ije Manila. Sige nga rod manang. Utangag to'y may sa alosyon. Ay, parikot at talaga ni Mayla nga asawak na. Apay manan aya. Talaga di na malapdan tayong iwat na. Naglabid. Kinapudno na. Jakmet kayat idi ni Mayla. Gaputan nala ay ngagsaw. Tunggalag sabat kamay. Kasarsarita nak. Ay, agdodo madagiti bagbagana. Sabagay, may bagay king kuha natin panaglako na iti bangbanglo kas kadalusyon. Nalaing agsilstok. Wan, agpaisoan nagagat ti asawam. Ngam ti parikaut, maigid danting iwat na ngagtrabaho. Anya nga tati aramidik kaya, tatno sumarding tinakaro pa nagngiwat na. Ay na, tilaang makunak anak kau. Pumanaw ka ni Jibalayaw, nurugyan ng tagsaw. Kasta ter aramidik, ngaminto nagsublia ki balay, tanak ba na nakarkaro no apay a pinanawa? Apay, anya ti gagaraam dito'y balay may mando? Saan ako? Ay, amo ko, no anya ti bagam. Umay ka umutang iti kwarta. Gusto ka, Mayla. Awan ngamin may gatang miti masida. Kasimot dagiti anak ko. Ay, awan bibiyang ko, no awan ti ipalamot mo kadagiti anak mo. Apay, awanin ay ti pagsapulam ita. Nalpasan na di kontrata mi abalay. Iso nga awan ti pagtrabahuak ita, akas masaon. Agawid kan, taawan ti maipautang ko kan ka kwarta. Agawid kan, mandaw. Ay, Mando. Pasensya mo ti asawa ka. Nalay nga talaga sumaw dayay. Parikot ko ngamin ti paggatang iti makan. Uno anya pa'y apakasapulan iti balay. No, adala ko makortak, siya akong timang pautangkin ka. Sa nabalin ti Roy. Mamasidagak pa lang kanina nabas ka di talaod. Barang nga da ipautang na. Wan kayam. Saan ka di nga day jabrod ni bakat mo? Wan. Masakit ni bakat ko jabrod. May sabulan na asa na lagi patulod iti kwarta. Ay ha? Ay, naira na apay mo't nga awan panggadak ita. Ay, kastala ti biyag gayam. Ano sa mati adda biyag? Una na. Ano san ti biyag anak kurapay? Kastala ti biyag pare. Nakitak mat akasarsaritam ni Mando ije paraangan itay, teroy. Saksamat ti pagsarsaritaan niya. Bagtamom. Di ka man lang pinautangan di tao. Nakakasi na gitanak na ngawan ti kanunda, itangal daw. Kunakon kat asyak tinagsarsaritaan niya. Agpada kayo alaglag. Nagalasan na itang ibagbagam bakit
Laglag ko namkit day. Katagpay sumay. Apay ko mga ipautang ko ti kwarta kat nagrigrigatak. Ha? Basit mo't lang ti utangan na. Basol matlaang ni bakit na nga daya abroad. Tasaan nga agpaw iti kwartada. Masakit ka nung arod ni bakit na isuasa na makaipaw iti ti kwartada. Oh! Adula amin. No. Gusto daytan nga ibagbagam. Saan nga iso ti pagsaritaan ta? Unay ka na ya bakit. Ay, di nakman awagan iti bakit. Kasaanak pa'y abakit. Nyan? Ayun gayam. Ibaon ka man kitdek. Ung tanak sana kibaon. Pangibaon ng kanyak. Amumata mapanak kijitalon. Ingka man singiran ni Donata iti utang na kanyak. Anya, nagpautang ka kini Donata? Idinto tasan mo a pinautangan ni Mando? Lotion, timpa utang ko kankwana. Iso nga ingka singiran. Siyak singir? Katuan ah. Ha? Nakitak nga minkat asim mangputan di anak na amang manggad iti Manila. Iso apat yak nga dan pagbayad da di Donata. Ay una yan. Kundi patarimaan ka iti kusina, awan mat kwartang. Sikamat gayam may la. Nangalaam nga iti kwartang ang gatang mo iti materyales. Inutang ma. Saan ko nga inutang? May la. Nagipatulodan iti kwarta ni bagat ko. Ha? Dagal mo tinay patulod na kwarta. Iso matariman mo tanti kusina may. Ay, kasta ka day. Ay, sige, agawid nga rudan. Lumabasak lang iti arubayan niya. May la. Ada mamerienda dito'y balay. Mabit lang tayo kang ka. Ay, sa anak nga agraraman iti merienda. Kukam lang. Talaga man nanaon ni Mayla. Nagsakit tila payag ko. Dumungag kan kwa na. Anya ngay. Nabainan ka ta adan kwarta ni Mando. Apay ko maamabain anak ngay. Ay, nateroy. Puutom to'y kunak. Umay tumanin umutang daya iti kwarta inton maibusan. Ay, uray umutang ni Mando, ta di mo mo't pautangan. Ay nan, siyak man kiti kami ti kwarta. Ay, may saka may. Pangaramatam nga iti kwarta. Kumata nga kiti abono. Nas ka na, may kati abono na kiti pagay. Oh, agdalos ka pa'y dito'y balay. Sakbay nga ikan ka iti paggatang mo iti abunaw. Anya, agdalos ka. Nagado, awara. Anya? Ay, amuyo ka aruba. Naglaing nga umutang ni Donata. Awan mo ti pagbayad na. Kasta aya? May salaang alosyon, di na pa'y mabayadan. Ay, kirmat, babae. Ay, bayla. Anya ba nang tisasawam ka na dito ka aruba, Ay, nananang, ibagbagak lang asaan nga agbaybayad ni Donata iti utang na kanya. Ay, amangan no awan pa'y pagbayad na, Oh, imposible. Nagga po itay dito'y tersena. Nagado ti ginatgatang na amakmakan. Ay, mayla, agawid kan. Or-orayan na kanitero'y nga asawam. Apay ko mga orayan na kay. Ay, aldawan, ngamsan ka pa'y anakalutaw. Amangan no agpungtot ti asawam, anaggapo ijay talawn. Mala, agawid kan. Apay ngayon ka pa'y laimbando kadagiti ka aruba, asa anak pa'y anak kabayad iti utang ko alusyon, manang Mayla. Kasanumat nga man, Donata. Pinaumay ko pa yan nilakay ko ijabalayaw. Tapno singiran na ka, ngampulos nga awan timbayad mo. Ay naman ang Mayla, saan pa'y nga mina nagsweldo di anak ko iti pagtrabahuan na apakanan iti Manila. Sa maysa, nagbasit ti sweldo na. Ay katimbagam ko madayta kanyak idean, ta saan ka pinautangan? Kat no si kamot lang, tinangibaga nga utangag ti lotion. Ay oray pa'y, isong agbayad kan, takasapula kong ti kwarta. Mangiremedyo akpay lang iti pagbayad ko manang. Imayak lang nakisarita kan ka. Anya? Di ka madanagan, manang Mayla. Bayadak ti utang ko kan ka. Teroy, nakadalo sa kong dito'y balay, Awan, ti agwarwara, tadda may asa nga ilay. Nay, apay akas ta tilangam. Masakit ka kaday, Wan nga rod. Nagsakit tintero abagik. Na,
Katangan nakman iti tumarang nga agas para iti gurigor. Anya, ay sus, jak masangot ti mapan gumatang. Kan panagkita, kan kabaelampay matimag na mapan gumatang iti agas. Anya? Ay nateraw, saan ka pa'y amatay iti day taasakit mo? Sus. Sakto pa'y, masakitak mo't ngamjak ikaskaso. Agpada talaang nga darikrik na. Naikamot din, Mayla. Sa anak nagpampambar. Talaga, jak may garawan himbag tibagi. Wat-watem ngamin tibagim. Na. Tulungam tibagim tapno saan kang agsakit. Adaw, ti aramidak ita. Iso adinak singaon. Mawatam, Ay namayla. Nasabat ko jay paraangan ni Gustilaw ni Tiraw. Ingka gumaan na tinapan gimatang iti tumaran na. Una nang. Ay, imbes ko maasi katimapan, tasaan ka masakay. Kaasi matya asawam. Adda ngamin inuray ko abisitak nanang. Nagordera kadagiti ilakok abang banglaw, kanda dumapay a cosmetics. Ay, iso matlagayam adaga daw dagiti bangbanglo a nakaparabaw iti lamisaan. Una nang, ginastusak data. Iti kasta, sa anak ama ibusan iti stock. Nagaduda ita. Amangan no saan mo amay lako amain. Naglaingak to pa'y ngaglako. Sigurado ama ipaibus ko dagita. Inggatang ko amin ti puunak kadagita cosmetics. Si Kalata ti makamaw. Apay gayam nga imay kayo dito balay nanang. Ay, di magasak lang. Nagapuak ijay balay daman daw. Anyang iti narami joy. Nagpakanda. Pinarti ni man daw jay may sa baboy na. Anya? Si mangput ni bakit na. Kun blessing mutin ajay natarimaan ako sinada. Pasikat nga rod ano kasta. Anya? Kusina laang anatarimaan, agpartida pa iti babay. Anya kumangay, no simang patya asawa na. Anya kumakanyak. Tiroy, aging gaasan ka pa anagimbag. Umyan kalata dito'y balay. Tadi na kamot as-asikasuan ni may lang asawam. Tata. Ay talaga, jak magustuhan ti ugali ni Mayla. Agdinamag dito'y lugar tayo, ama nagtagibas set ken chismusa. Tatang? Nang runa at agtagibas sitan na ni Mandaw. Nagsaya ato pa'y dadya tao. Awan ti may bagakan kwa na. Isupay Si kanto pa'y nga asawa na kat di na pa'y amo nga si kaswain. Imbes kumangad da ka ita iti balay yung agpapaimbag. Agam adda kamat dito'y balay mi kininanang mau. Ay, paspasinsya klatan ti asawa ka, tatang. Ay talaga kasta ti aramidaw. Liklikam langin ti asawam aman nanaw kan managtagibas Imbag paikan ka manong mando. Simaya atan ti biyagyo a pamilya. Saan mo't ading dunata? Anya saan manong? Nakapatakder kan iti sari-sari storyo. Saan kan nga agparikot ang mapan umutang iti kwarta kan ni Manang Mayla. Nalaing lang amin nga gurnong ni bakit. Kabayatan ti pa nagtrabaho na di balasiw tao. Iso nga, adamo ba si Turnong May? Nagsublimanan ija abroad ni bakit mo, Manong Mando? Wen, ading dunata. Ay, no siyak to ti umutang iti tersenam. Pautangan nak Ay, katwa na. Day talaga ayang. Ay na, agyaman nak Manong Mando. Ngam, di ka madanagan. Tamok ti agbayan. Sika talaga. Nasingpet kamot ngamin, Manong. Isaan nasaya at mutan ti biyagyo. Nakagatang ka pa yan iti tarak ninyo, ababoy. Ha? Sana kas ka ni Manang Mayla. Makautang ka la iti basit. Singiran na kan adagos. Jak kaya ti ugali na. Jak matan gumatang iti lako na bangbanglo. Kan uray dagiti suki na agagayam ko. Saan damatan amapan gumatgatang kan kwa na. Nay, apayakas ta tilaga, Mayla. Itaman pa'y anaulimak dito yung nagtibalay. Apay nga iteroy.
Pimanaw samot amin ng asukik. Ha? Awan mo tantiagatang kadagiti lakok abang banglaw. Ano niya? Sapay ginulpik ti gimatang kadagiti cosmetics. Pulos asaan pa'y anagarawan no nagatang. Awan kat nga tat kwartada. Dantulat gumatangking ka. Imbag pa'y ni Mando. Talaga do timapan gumatang iti tersena da. Ay, kwa, nalakang mintila ko na ken amo na ti makibagay kadagiti customer. Ha? Makunak mini grocery ti pagtagilakwan na. Ta kompleto dagiti magatang. Nalaing da ngagplano nga kasawa. Teron. Hindi. Nakakaasi ang mapanumutang iti paggatang da iti bagas da wenno anyapay dita. Ita. Nagmayatan ti biag da. Sika. Pero kasanupay ngay dagiti tagilakaw. Ay, no talagang awan ti umay kumatang ken ka. Nyapay ngay. Pagdigos mo lang di bangbanglo mo daras may boss. Teroy, luklukon na ka di ha? Si kamot, di ka lang maangawin. Dahil ti bagaking kamay lang. Diyay tinagtagibasit mo ha tao. Ha? Nagmayaten ti negosyo na. Ah? Tay ko na nga rodain, nya? Ay, tay pagsasao. Di mo maibabati tao, anap akong baba. Kasta la tibiyag, bakit? Awanin ti pangalaak iti pagpunak. Nalugi akon kadagiti in-order ko nakadado ang cosmetics. Kit anya ngay taramiden ta. Nalpasin. Inuran oras talangan agbangbang lubakit. Ken aglusyon tap mo maibusen tilakom. Anya! Jakmutan makikita ni Mayla nga umar-arubayan, Teroy. Napanan ka di ti asawam. Sa napimanaw. Adalangi di balay. Anya? Mabain armuar. Di na kay tagparang kadagiti tao. Ay, amuklatan ano apay akas ti asawam ita, Teroy. Kasanumet nga main. Adaw dagiti karuba a pinaspasakitan wenno inchis-chismis na. Kang runaan ditan ni Mando. Dayta nga rod ket tatang. Tinagibasit na idi ni Mando. Anya nga ita. Mababainen. Polos asa na rumrumar. Ha? Tipay ayan ng adat, nalugin ti negosyo na. Anya? Awanin ti umay gumatang kadagiti tagilako na abang-banglo kadalusyon. Ay talagang awanin ti umay gumatang ken kuana. Tado matilako ni Mando ijay istor na abang-banglaw ken daddo mapay apagpapintas. Tang, ada ko maibagak. Anya dayta? Agpagapas sa kintun bigat. Parikot ko ti panangdan kadagiti aggapas. Ay, umutang ka kanya. Anya nga iti kwarta ka may pautang ka. Kat gimatang ako iti pagabono kadagiti mula kanat natag. Ay, pagutang nga tan. Uray, bayadak mo lang adagos no makaapit na tao. Padasem ti mapan kinimandaw. Ha? Patsa ka pautangan na kadayjay. Tawan mo tinagbalin asusik yu adwa. Mabainak ng padasa ka. Bareng pautangan nak. Kore kasyetin aramid ni Maylakin kwa na. Mala, mapankan. Agam imbag no adamat igatang yu iti kanan yu ita. Awan nga rodeng. Awan pa'y masidan tatang. Gutla ti kamote. Isaw-saw lang tisoy tadda. Iso akas taunay ti kusilap kanyak ni Mayla. Aga anus anusan na ti adda. Tinapatag adda kanan yaw. Ni, si Kamat man daw. Wan, Mayla. Ada ni pare Teroy. Ay, pare man daw. Pare. Pasensya ka na. Awanak ita iji balay. Imbaga ti anak ko nga umay kakano umut-utang iti kwarta. On pare. Kababin pa ikit din. Si kapay ti malati on. Umod ka pare. Ay saanan pare. Idagas ko lang ti utangam kanyak. Ha? Idagas ko, tani, mapaanak pa ilangin di daya. Mando, pasensya kan kanya ka. Nagsingpot ka akaro ba?
Ay Diyak na, kami di. Marimayla, di mo panunutan day jay. Tanalipat akon. Agyaman ano kasta, Mando? Agkakaaro ba tayo? Iso arumbang agsisinaranay tayo. No, anyaman da kanyak. San ko nga yimot kadagiti agkasapulan. Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di mo maibabati tao, anapakumbaba. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimat direksyon, Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.